Hello, hello, hello. Welcome. We chắc hello Reddit. We coi cho bên quay channel page bên ngay đấy nhìn. Anh page bên live. So tag để chín có gì chẳng ấy của bên. But cảm thì ngó đua có vật thịt. We coi cho bên. We coi cho cái Dinka. Wa bên nhà linh đã bù pion. Naling da bu pion na to dina dur kan yin amena bung dur na to kan yin kayin be chok din bu ker et te darok datem adiat ka golden bells ka ya ka keraret diar war pe ke lok cha kan ci jal akoy ke kan yar ke karet but akoy ke kapet. So Ayak Ajak tau in the background but diet nyai cake ayan kan yalin pion. So diet ter on ye ke chole diet ke golden bell ke ka nyayen ka ju ke cake chana ke pio chana wogon ka wokor ek pia te dia ko lo eret mi tai ke pio che dia ke kor ku ke dia ka che be jal ke ni so ke pia tare te di kare ta bran be dia be ke ni ku ben yale pia pion so dia bu ke keret na ai dia kero dit te dro ku de tam ku jela dit geladi terber nani chen kin bekat wan again apiataret yedi tayelwel yarin ke yeshua yemiet ne yit keran yegam ye dud pyo ku chok chodem Kuyerio nyaye pyo we nyop chok beriarier pion ye diao cho nyuch mana pide tiebye chok long de guobye dak rin piedie kurian butenum kun die te yaratian gung dien che dag ye chol ne tiang ne di da tie kurier Yeshua biuk dia madulwek nebi dia ben melek pi dia kwer dia inte bagut lom leja beininam etem ya leitem enyo papio kulile dienda pio elangem yin kein yeto kein badil ne lech nangot kanto ne pinyenam kein yationg ne nier Jogrin kuye la yum na yit na kul biton die ben. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dine achuker wabelo edit terber. Nanyi dit terber kakabuker dit terber bungudurik. Dit terbere jamla alwela ya ke koj ne yeshu werem de tiamager oroi ke abug janyal
a chu ke con chong mar ne rem de dia ke nga twen ne tiem ben tiem ku tiem a gut witen ko right ku to yen kere so ben ya ke koj ne Yeshu ku ya ke koj kogam lag ya ke tor ne tong ne kul di den den nom we ko yerur bakterke we gwaje we banda nereg den yek nengen nerier den tiam ya ke koj ne Yeshu neriel de ye we koj te ye we kunderangam eka chin ke kon we gluk ne we ye kunde will muk will pia kutie de luang duan te ye lua chut ka nge duan ke chen ran tung con leu ya ke koj ne Yeshu tong a che nga ter ko cha ye gum na kul kok kum ya ke yan de tiam ran chi ya tiam ne tong yen ye gul de pilum kuka becheng atenial kemeleng di denom. Hallelujah, praise the Lord. Nyaling da chu pyo, nyaling da chu kednom, we chakalora ret, we koi cheben, naran jamatena ni chola yang ajang ret, ku kebayen Bible ka karba bicher kana wood kan yalit, kana mita kaikwa, yene ka bayen tene, ba Bible, ba bicher. Ke diar kan ya chaka keretene aba ka jalbel tobung duor kan wek ku ye din ku iran ka kaleu be jalbel acha kera piate music ka lew na music to ke de piatareta music ngadi ye jwakach ero raye jwakach piat ku na rere pinyi ya chima rere ne le ke kerore ta piny but yen ke tiene ke tin ku kai dier piataret ke dier chaka keretene ka dier piat na le urata la ku nong te kinde men yu ke ber ke la ker or na ku ke ka ba ka ba ka pio dier piataret dier ko golden bella piataret. Okay, kan ken wala ko ken wala twen wa bonim gorpen ko ben yalinda abu teach. Because I can ke le ran walk to pin no metena I can ke le loy te kin yalich. Ke tin le ran la liu. Whether ye ke le ka loy chin wala ye ke loy tak wala ke loy nam a liu. Nyal in the panyal yen kana chu yetich kayen yen ke koy kon so nyal in the panyal da abu do lech we ko che kuliting aya wel ka cha dil do lech when me adur chen we paj or ne chen we paj because paj dan yen wa paj ake walk wa che paj wa pai en nyal in the panyal yen ke wa poj kuna che wa poj ka wa pion mer yen ke mier de pio twing ye tau kuna tau yinom ke mier pio ka create ben will go well create ben will go well chin ya le pan ya le today
is the day the Lord has made. I will be glad in it, because the kul chini aliloi and be pure mertin, and pure ya mertin. So na nong ka korbi ben could be kul piet chini aliche che loy salvation chini luok ku kul che loy nong ka korbi distracted don't allow it. Because I correct quite distracted, so don't allow that. But how mana de ke kul chin ala juir ko che juir yo ma che che tie ku ka cha akol ruer ne ka na wok ko to won ko man pin dil chol na wek but dia ke kul che tie ya da. So nyalinda waboni mgorpen bu nyalinda budua lej ne keka ka ko bujala twing we dai gurku woni pin nyalej pin long da ne choda nongin baba wona tie ko dorin ti dua lej nyalen ko pio baba e ke chin wagel e ke ruon ke ben ba be be ko chir ko lin nyalen ko pio e kai du ni pio ka to wote ne baba a cheria da chiran wong nong rie re yin ke cha wok pu yin ka ni pi da ku yin ka ni we ko ku yin ka ni kriye che ben about us baba a chen ke ni ko but thank you so much baba ka pia de ka lo wong ne pi re cha surpassing human understanding waba an boy min ya ko ba palen karai che ara lang tene na ya pala karai che baba karai chen ta kalui ni chana ya bible ya lele na non ko to yipyo ko ye kon yin yen ya len do kon ti or ba du non ran non ter kan yin ku kon la pal karai ke baba na non ko to apyo ko ye ke yin ke dai pyo ko na non ko to ke kan ke che pet baba ke nyai chan wedu cha lewne lwel te chini ni yakoba ni ala ndarem wala nga wut kun che ben ya de ni yakoba painted lep ke yit ku lep ke pio bi ke wel ke bi ke ping baba ku dun wok cho i chor ku dun wok cho i ming baba ran che ben ku kor be ping wedu baba ku ran che pio le win yakoba ni ala ndarem ko konya be ke wel ke bu ke ping ne riedu ku bula bi ne ke wa che tiang ne ke ne ren ke un ku wa ku jong di la jek amen. All right, thank you so much again. We check a do a late we coach ben. We be jallo Bible date. Keden ben wa jame kul. Bible den ben warud miet ye kul. Ato bung Messiah. Ato bung Messiah na to Bible kan yin leg jut na te chan ba kwen tong jing. Ba kwen tong jing na liu kan yin tong jing ke ka badia ke berba lui translate ale tong lengelit leg jut ayi ato ngadi nyene ada ato internet nyen acha share rate kan ko man ada ke create ban achin ke berba liu internet nyen leg jut da ban tong jing ye tong bor ke tong padang ke tong teno ato internet nyen na nong Bible apps ke leu ba mar ke le bataw ya de Bible apps so en man te dien laren tin ben Bible leu ba queen tong jing because they already follow Bible apps ku ke piatarete ja yin che bela kor ba book ba bela lum ku ba bela kor ya book very important na talk any yin ken ka lakina ngai chap or even sometimes na to arabic to yin arabic ku yin che kor ba kwen ke kale bataw ngadi audio kale bataw audio ya da atoke audio anong ran kwenen and so create ben nyalen de pan nyalen londe chlo ye ka ju cha ka ko chi na wok so na cha masaya yo masaya chok di te thier ku diak chiera bu gol chok tin tok wabla ko thiero ku diak abare mat lakin pet piati ada be ngade bu wer bible bu kadang bu wer nyalech bu ya to ko ler piot
kubu ya ping. So na chalwel war tong jing kwai tong jing na che kwen tong jing wanta ne sukulich ene kon la sukulich tong larab ene ke laren sukulich go kwen lo balo high school tong larab kujela ka tin yen wo pio jon ngade junu peten ka tin on yen ko pio che diteret so tong larab ni ke ya queen ke yan get na war bay na wan la ben america ko ben ku quen tong langlit ku ya jal ko ne tong langlit ku lar tu kuliche tong langlit so kri die ben ya loya tong langlit ku tong larab pe be mar no ngen tanen tinang zaman diteret ka ken be queen ku ka ken be yo ku tong jing da chuk liware te ye nwan lakin nyal inde panel elon da che beloy war ku ka cha kon an chia kon tong jing won ti en ko te ro ka to but it's way better so ba queen tong jing edi cha queen tong lengelit lakin chanen ba we tong jing so ka ba queen tong jing na cha yo masaya chuk di te tier ku dia in bi chiera ba gol chuk ti en tok agut che tero ku dia alwel ye kula chi ye chulo bi juhut ku nyu ne bar yo go dun dit gwer go la ne riai ku nyu ku kai du te ben wato go ka jam ne ka jwit ne parable jem yangam ka ngade la pok anaya puk ka kot ko glon ne dul ne ka kot ko glon ne dul ke go dit ben ku kwenke ku lun kok ne no ku lun kok te no ngai kur koretiop go ka dache kul ne ka chine entiop anaya kol yerwer eke biol yomka ne ka chin kek mai ne ka chin kek mai kulun kok ne kuoti go kotil ku niecheke kulun kok ne tiompiatik go ka luok go ka luok yakok ya teryen ku yakok tedatam ku ye kaka tediak chuk dongwan ranong yit kan ke pinkek go ko pyoji ke ben ku yuka ye yong yin jam we ye yong yin jam we kek yong yin jam we kek ne parable or ne parable go duk you kek ye we ka chi yen ka chi kum ku cheng de panial ba ka nyich ku ka ken ka yen kek ran ben ran ye nankan aka yen ke ye aka ran ben ran ye nankan aka yin ke ye ku ka biya nang ka jwi kok ran ben ran ye chenkan e ka binya ye nongin agut kitoke ye yene ke jamen wokek ne parable ne ke ye kek yangim ku chik ngim ku ne ke ye kek ye ping ku chiping ku chik ye muk ku ke chi Yesaya le kek chi Yesaya
That's number 14. Kuke chi Isaiah lekek ya yi jem. Ina ye ping. Eka bag ya ping. Kuka chak kon muk. Na ye ngim. Eka bag ya ngim. Kuchake kon dut. Nekichi ke koi ke piot chwal. Yitken ala taj ne ping. A yitken a nyin ken ni a ke nyinien. Kel ke big yangem ne ke nyin. Kuyi ke ping ne ke yit. Kuyi ke dut ne ke piot. Ku ber ke duk. Ku bak ke chok dem. Number 16. Nyin kwon a tiye. Ne ke ye ke gin. Ku yit kwon ne ke ye ke ping. We ya yog ni yich. Ya nebi yich. Ku koy la jek. Aka ye pio nang bi ka yake ke ngim ya ngim. Ku chi ke ngim. Ku yike ka yake ke ping kor bi ke ping. Ku chi ke ping. Yen piang ke parable de dupuk. Yana yeran ye wed de cheng ping. Ku chi ye dut. Ka kra che ben. Ku ye ke chipok. Ni ye pio nyai. Yene ke chipok ne dul kich. Ku chipok te nongi kur. Yene ke yen man ye wet ping. Ku ye daj ping ni pion la yum. Ku ye chen mei. Ye yul imat. Na ye karaje bi. Kinget ne wet. Kadoj Yakob. Number 22. Kukichipok ne kwoti. Yen man ye wet ping. Kangwen de kakaping. Kangwen de kaping ku duom de nankang. Ay wet niaj ku chiye luok. Ku kichipok ni tiom piatich. Yen man ye wet ping. Ku ye dut. Yene ke luo. Ye kok ya ter nyen. Ku ye kok ter detem. Ku ye kok ter diak. Yene ke Bible ben woping tini ye kul. Masaya. Chok dite tier ku diak. Chiere gol ku chok tini tok. Agut che tero ku diak. Ku welwe ke ken kare chi adam. Na cha damen be yu ti chene ngadi. Ke ber ke la queen. Ku ber ke rut be miet yen. Nyale che ko miet de. So welwe ken kare. So kan ken go lo ke chokai. Ye chukrto. Ye chukrto yene ke to yakalo. E wete yakalo. Akorbi koch parata yake doj ben parata yake ye chu ye ko korbi deep. E kor tato ko ben benank luel.
achan bi judge ku bi loy karach. So Pharisee ku Sadducees ku jela koi kok. Ake ye tiene ye chukrto tatin kaila ku korke. So ake ye type of demons. Ake type jok. Ake type ake koi rach. So we turn ka chen Pharisee ben ku yoke ye chukrto korke bi deb. Well, is it lawful? Ye ganun achan bran belu Sabbath. Atene ki ye chukrto che beleke kulweli nga. Ran the week na chamelde chelon yit. Ichi bibe. The call Sabbath. So ka ye chu anong ran to ten. Lwela ka nong ka den che burkin anong ka den to yi chin de to ko lan nuku. Go yo ku lwela wati chin. Go chin war. Go chin de go dik. Alo bi cher chin de. So ran ebe pial. Ebe hil. Chin ya leche chi ye chu kurto chi chapial. So ukene parataya ken pion mer. Ku Sadducees a ken pion mer. Go ku jam ka piot. Lwel ka karach ka piot. Wela ran. Alwela rier den yen ke kakalo ya lwel ke rier jok. Lo ke cherier ba cherier jok. So a ye chu kurto chi lara. So ku ye chu kurto en ya le che ping ka to ko piot. So che belwel che jal bele ke ko lwel wek je lwel na an ye ran jok yong de yan kang be briok yong de yan ja be bicho. That doesn't even make sense. So taban riere chi lo riere jok kiran le kingdom de briok ke tok lwel ke kingdom de ko be briok is impossible. So want to below ke ka jwi ka yi. But ye chu krito I che belwele ya che bedo ke ya ke Pharisee ai to I chin ke meet piot ke ye chu krito loy ben ku ke ye lwele ben I chin ke meet piot a piot riak ne ke chen rane chen chapial e kol Sabbath ye chu krito e bo pinnum nong loy den chen ye to chun be loy kulon un yene ka loy le la melcha ene bo ba melcha be kor na cha mel de yo it doesn't matter ye Sabbath wala yena kwa chilwel in the kingdom of God we are always working. So yen ekang aye ka duni mapet na jal kula du ka yen e jala ben e jal ben be yora le jel ben ku jel ben wa to ku je ko be wet ka ten yen ka chen jal wet ku ka chu ka ting ke Pharisee ku Sadducees ku jela ko ken ko ki kariam ni or ko toke ko achin ke meet piot watching where in the ye ko kor bi ping. So these people they have hardened their heart. Ake piot charir red. Ran che piot charir ache where in the chi ping. Watching where piot ye ping. Where piot ye ping la liu. Tom chairman rande kuche hook.
kan rande chiran chi pioria karet ran chong be lui ku chong be lui le ka ti kanam have nothing to do harden his heart. So Pharisee ku Sadducees ku jela koi kento ake toke chi piodri eret kuran chi pio cherera ret ke koi ka these people look at our church. The Bible really. People who have hardened their hearts, koi toke erir piot, chin ko kor ke binyi, will piat tin chok piat luel, eka chi kor binyi. So koi ka aye Bible aye luel la, aye koi cotton chwalech, tang de ne ya chwalech, you know, I tak kaka chwalech. Luela kai koi che a koi chinale ke tewe pi chang da pan ne alech luel Bible ke koi ka ye Bible ke thong wicked a koi to ke ye wicked ku wicked tong den jang koi rach ku rech chirmane, let's say alwel Bible rebellion say wicked ranto ke nyagat manon yen Bible lwel walk it toko wa nyagat so mana to walk it toko wa right walk it toko wa wicked but ko chi jala du nang nyale cha chi yin ya but ko re nyale chimane ngadi tit kwan war yoku ke ping tit kwan ke pane jenga koi batanong tit long Nigeria koi yet no dia let's just say West Africa ai koi loy karai rana le belo nong en ku ran lo nong tier da to ku ran right so wicked the wickedness again so ke ko yini aka akin ke kor bi ping so ga chen ye chu karto ajal ngade ajal wet ko wet en a wet parable jam a wet ko parable jel be ku le ran pok ran e po le go kot a lot of translation the translation which will ke kot mana to kot tok translation ko ka jam kot but let's just loom ke kot tok or many doesn't matter alwela rana po go kot tok go loon deli del ke ko loon tok loon a jeri loon ngadi loon to no che jer so to ke loon to no che jer ko loon tok to no kuot kot tok e loon to no che jer kot tok e loon ne charke to ke loon to no kur kutok e loon to no kuot kutok e loon to piete ngade Ethiopian e ke chi e chu karto a chele ke ya kayen ten wet ka jal bela ben nongin ku jakalwela abany
ayong yin ka jam parable yin ka chene jal belwel je lwel le ka wel ka ai wel che ka yen koi ka kingdom aka yen koi shir mandun o koi chin yale gam che mandun ka wel ka aka yen ka bi ka ya ping kunyi che ke ko ka kene ka yen weka koi nia che ka pyot charer ku ke koi ka erier chen ke pyot charer so I ping but I chi dated because I can him thiek I wear in yale je ping ku chi dated lwela ka yeke lwela ka I die ku chi ni ku chi dot why because ato ke chikanim they have hardened their heart ku ke wetka ke kai ben na wed ye chukurto ku pink ke chemane wet ne parable akin ge chi ping ku na chokole ke wer ne lich chemane healing win chira loy ka dia ke chin yar so ke koi ka wed ne lich a chi rech wa chiga and so alweli chukurto actually when we go down a little bit ngadi anong parable de chelwel alwel ke ran yen ke ngadi chum alwel ke kop achi chum alwel go na wan la penrun ke yok ke kot e chil but no ne chile lo me pension e chile ke kot wana achi surrounded yen tenen ga go long era na go ben bi ku jel bande jel yok jel wele e kun wari cher ke yin che kot pet yen ke chechum e ka le ke ben no e wal ge dit e chele lam bi no jel wele ka ba kala nyet bay le go ben go le la pal ke choke che chele tok lakini aye kol chien ka be ke teke no na be wad bay abelum ku chere mech jela kot ke pet will inherit the kingdom of heaven yen ke ya yen ke ran la te pet ku jel juir jelwel alwel kop alwel ran chom kop alwel ke wende ran e yen ye chukrto yen ke chom kop ku alwel kop che chom alwel ke kai koi kan yale those who koi ke kingdom of God ai koi kan yale che manduna che mandiana so alwel ke koi ka yen ke chom cake but alwel le ran chom ke wel ke karei ka alwel ke rana ter alwel ke chaten himself alwel ke jong rach yen ke chom ke kaka ku ye ke yinga a koi lui ke ni jong rach
a koi lui kene jong right. So we need to understand is kena kor ku buping. Mana de kana koi to pin no metene a lui kene jong right. A lui on behalf of jong right. Ku ke you know a koi gol pin na yera ane kanisa yera ane nyalech ke ka bo bi yin bu gol pin ya. Cheman win chen ke kod win gol pin ya. Kod win chichil. Because atar tong kene yin. And we must know that workers are no. Chiye chukur to chilwe. So what you ran ben yoku tingi tene yene ran knowledge. Non koi to. Ke che kok knowledge. Koi to ke kok ja. And they are working for the devil. So we dikarit buya to buya coach ni riye de knowledge. Buya coach buya to closer to God all the time. Especially wokoi knowledge. Ko koi ku we koi ko were nyale larbi. So na jel ku lo ngadi dene ke yana juiri a chan na lare ngadi dene ku baja juir ke will make sense. Ke farasai ke ne ke ku sadu sit ku ke koi ke. Ache ko ke nyale. Because achi ye chukurto anong te chen ke yoktin. Alwele wek. Alwele we myth ke chaten. You are just like the devil, your father. Alwele we chirjok wodwan. Murderer from the beginning. Koi no, kwetorulwet. So we are not by ourselves. Watch it our pay. What we koi chinele gam, ku we koi chi ye chukurito gam, ku we mit kinelech. What a tongue. Kuna chu tong terapiat. Kaka kwa dik. Kukabu tinge parabolic. Because ye chukurito one ke wetka ayaka la kangnam. But where in la lue leka le kangnam. I talk ba wer piat ka le kangnam kule lue problem. So they were fighting Christ. I type of demons. I coach. Patarat gamjok. So ye chukurito wene ka che jalbe juira ngade. Che jalbe juir yene parabola. Ke koika. Achu pingnia. Ye chukurito yene ke ran po. Yene ke ran po. Kukop ye parabola ije. E weden yalich. And then telun yentin. Telun kotin. Tiene kodlun tin. Kene lela kokalo nya jerit ku kokalo nya kuri kokalo nya charit ku kokalo nya kowit ku kokalo nya tem. Kena lela ke pion ne menderan. Pion de menderan will determine to pion du tin will determine mana ada ke kota bichil ka chi bichil. Kwe wer knowledge.
Kuna che were ne ale chichil. What happened? Kuna chil were ne ale what happened? So we muhim red bunyi. So ura antweng niang pion tweng niang. Lala kai piot ko kocha. Ene ke te yene kodluntin. The condition of the heart of man ran. To receive the word or not to receive the word. And so, kot tweng niya lula ke lo ni char ngip. Achi ye chukar to ich belwe kai koi werping ku ken ke date. It's like people ke koi ne chika lwel ka. A werping ku chi de ku ken ke date. They look and they don't understand. It's like they hear but they didn't hear it. A koi chika piot charir. Ine ke the first ke kai ke koi ka. Ku ka chie chukar to ich belwel. Je lwel ine ke ka wan chie Yesaya lwel. Ne bi Yesaya lwel ich lwel ke koi ka piot ken charir. They will hear but will not understand. Adil chotiang ti chen Bible lwel ten exactly. Chotiang ite no? Yeah. Alwel Bible la kulwel yana ye ping. Eka bak ya ping kukachak kon muk. Where in the little ping kwa chimuk. Or they just ping and they don't care. Ke koi in ya. Chakupia loy, which a tinker, but it's like nothing. The people, they have hardened their heart. Na yang him, eka bag yang him, kuchake kondut. Nekichi ke koika pure chwal. So these are the people that have hardened their heart. Kukachiran chiye chukurto, achiran chiye chukurto, alwela nong tungire kuchi gam. Achin tungire kuchi nyale chigam. So what you kor buto, ko wachi pure la kaka. Muslimin, I this type. Achi kor, pink ye chukurto, chin ke kor binyi. Ache ye chi ke pinke will ke ye chukar to ba chi kor binyi. So those people ke kai koi alwela I wear ping ku ping den ne ke chat na bo bi ku jor. Chat ne ben bi ku jor wer non cake. So ke koi ka achin te piet etwo nyin. Ato ke chito. Ato ke chito ke koi ka. Because gam den yen wo nyale gam. Ku gam yen wo wil ka gam. Ku jela wede chichom wo piot. Gam yen wo ye chukar to gam. Ka wo chapir. So yen ke kai koi tuinga ka. Kwanong koi kok to kan wok. Anong ran nyei.
Kwa tapani jing. Kuke kadang jaya kana gok. Jaya kana gok. Anche jam kan yen wala pelikan. Ya wala kana rach. Duni ja edor. Golwele no. Jelwele yin dor jong duni dor ku jong ku ja chien ka baka dor. Jelwele jong dina lwele ka leka. Ku ke ka kaire loy. So we also need to be careful. Jong right ko dom. Kurane e dom. Chi jong right e dom. Kuka chenam thiek chin korbenyi about Christ. Kuka to ko jui ko we ka anyi ko yini. But ka kai wa no. Ha ko no. Nong rande cha teach. Jalwele rana cha ting family kena is successful. Koi token walk. Panden bor. Walwele yung cho we cho is successful. Koi we ran ben pandun lo to college ku ko cha rare ko cha ngade. Go jalwele ayak jalwele long time ago. Lwele won be wearing yale. Lwele go un ku welenke. Bi ku le ka wearing yale go kan yale gam. Lwele waka nang wula ne tungda. Lwele rei. Lwele ka nang jok pande ka nang lengtinde nche tau bai chalich. Lwele go weta metkin. Go ku korbi lu. Go rej. Lwele go man ne tungda go pioria go loko bi lenye jok le miet bay. Lwele go tong la lum. Lwele be man betor. Dut ke be man tor. Gola la be gola kulum lende en wona ku duti. Go pol lwele ka chin ki bedik. Pande wala mit ke nothing lwele ka chin ki bedik. But ke ko on chin ale gam. Walen ka ku un on chin ale gam. E ka chi benang success di ya. So jok ka chin ki loy ko. Ku chan balu on behalf of jok a chin ki loy. Kitien ye loy yin la aliu. En yaling de panyal yen ke ko kun ku yen ke ko yen ka jich. Anon ku yeran yu ku ye jok yen. I don't know. Cause kriye ben nong nyale. Okay koika na toka kunye cake. And chilong era na ret. Pajaton nyale chin. But na chirawel he'll die. Chiye chukrato achilwele adakulwele la ngadi chilonye kurich kot chilonye ngadi kurich alwele rane ke were nyale chiping ha chiping with joy chupio miararet na ye persecution le ben you know persecution Christians ayeke no akol kok achu tingon ngade twing nong dutu damanden on gol kanisa ko kanisa ke kana persecution rajeret kuna kwen ke bible ka yakaya so ke yen alwela na boke ka chirka ka because alwel bible alwel kote chil alwel bat na local le ben kanoi kuto because it can root me yaliu
So where in Yalich, Kukira Choma Piet. The Kekaka, I chicken low bucketiam. I chill a bucketiam. So Kekoika, because where in Yalich, root a liu. Kajal. They leave the faith, because their faith was never strong. So it is important by our faith be as strong. Okay, I strong where in knowledge. We are strong at all doing into one knowledge. Good choli knowledge chol. If you but a one yen. Go by will caping. Manina will run a will chin caping. Running, a chiran to in the booth. The cour. Na chok yum chop ben yum di ta tia. Yum di chir hurricane. Ku chop ben keguna achi tachi ngade. Achi riok. Ran ke will chen ping. Ran chirut will knowledge. Aleo. So go persecution go ben. Go faith, go ngadi one, go jal, nearly one. Go care. It den ben jala tientin, go to ben la pirtin, chiran niche. Because I yen alanya pan yale lue kulule do kirio to koi go no. Do kirio to koi go no. But yakirio ran away jor. A word vijuan. I took a bit ping do two jacobin. The two jacka no. Coca-lock I get piat. Coca-ica temru the coca-ica kewi the safe. Coca-ica I can no. But I can given up. Why? Because Kekanong where the knowledge. I read no cake. But run where the knowledge is. I yenaka joy chariot. Who cannot call Louis persecuted man. Walk out to in America, who koi to England, who koi to Pandan, even Pandan, you know. Achiran ngadi. Achiran Christian persecute. I live. So I chill below a koi kong nim. But koi there one ke kujela koi to bake a larap. And a tinya. Well a lot of pulun. Nya to India, nyan to India, 19 years old. I will let a Jesus such a gum. Kaya her Lord and Savior. Go koi puriak. Koi Hindus. Waleka Muslimi. Go commit. Go kunyo. A lere can yup. Kuka lere ka red go. Nang and riem a loka queer. Quenya. Kwanaka chat. Because she became Christian. Do you think koika? You koi na chaka wearing the pink lock. Because they have given their soul to the devil. So persecution is the aikata. But because she decided not to give up, she died. So angote ke toke kaka. Ata long yi Bangladesh ku yi long ngade. Long Asia. Yetiang kana Muslimi. Ku ka ye queen ku din that quicker because the totong Arab. Ku ka ye grand and well that were quicker. So that means they are not
are not true believers. So keka angod keto. But nyantin, she refused to give up her faith. Kuken appear alone in 2 years. Aloy ke Google katenka. So keka yelwela na tawed and yalekana yin ku persecution of Ben Kolda. Alwela Christian kul chien alwela ka beke persecuted. Christians are persecuted. So a core be wearing the leg be token walk. Core be wearing the leg barrier in a walk. A chana boka colinala ali umana lakina boka colinala you know ko wabito ko warir. You know ko wabito career. Ko wato ko warir. So pioneer rana a chuping and I deke where ye ping we are exciting a pioneer with joy but a chanaki root kuna loka yin la ben ka jel kat ko en faith bajal belono injila panya so alwela doke yeriyo chikoy go no but ran to we kan in ke ran ben wo yari hoj kulwela koda elu kwoti you know kwota chu kat you know watan pan jeng ku ko bi ke we no rana tinko ke chat ko no kwota is very very hostile environment. Jan bating rong ko lweli in latine difficult. Very hostile. Kuyene ke chok de ngadi dang kur. Kuriji in chelo bala chom kurij. Very hostile environment. So we don't want that. Don't want to be hostile. So kota alwela ke belo kule chil. Na I chile la ke nieche kwot. Kuna chiko niaje yende guten kugurten lui pok. Kato. Kwalwel Bible why? Because rane edu kaka pinomich. Worries ke pinom. Lust of the money. And you know, lust of the money. Lust of other things. Kaga pinom ko do urur. Ko do way in the chok. So we are careful. I would do away in the chok. Kukaka pinomai temporary. I check a ben walk pure kwa yen kebuka ya tau pionday. Kebuka ya tau kebuka ya lui. Kunyale che wa yen option. Alwele kan ka tau twing. Kingdom of God kan ka tau twing. Kukriye bana be yen we. E wa yen that option. So kudun korben alle ba you. Banal wel ba la kor riedu ku kor riedu into adomich. So anong rani nyei. You know lo ke jam tok. Kweranda. Akwe gam nyali na. Alang tok. Kumane duror. Alo nange ne manit kaye ka loy ange ne ka lwel ka kinne konyi. Eduwe.
e du ka ka pin no mich. So a Bible e wale mana da ka weden knowledge very important. Very important a read bunyi. Because without the word of God, ega chin kele banyi kingdom of God. Queen chile balua. In chile balua. So goya ke diak. At their condition of their heart. But yin a bajal ting. Yenga of all these things. Kuna ngot, kuna chai kul ting kin ngot ki nang time. Oh, in time, bara well bara duan knowledge. Ku bara dua were knowledge. So ke chien ka chi ye chu kerto chi jabel le kotok. Alwel ke lun tepiat. Alwel ke lun to nong tiom piat. So ko to bela chiel. Bela chiel. Abenang ke chiri 160 ke chiri ternyen to the term to diak. Eran to you ke pionde piat. Who receive the word of God. The word and knowledge I can receive. Kukachimu. Kuke koitin. Quran, alwel Bible, alwel kebeya fruitful. And so, where in the knowledge is important rate and walk. Bunyi. Chakama nien wo chirku wo wete tena blubirana lwel ay ke koika. You know ku koika pinno mane. Ngade diene. Ke wete entene ku wete koiko ke kaka nyaleche. Achirane ke go ya ko diak. Liba you maybe 300, 400. Lakini aye ke raj ku ye kir pinnom ku ye ke lwela ke kaka pinnom ku kaka pinnom ka lwel ke ku jela ka dir ko. Ka yok 20, 30,000 people ko ja die. But where in the allegiance? Chiran korbe goy. Chiran korbe ni. We need to help our people. Because we're in the knowledge. Aku chen. Kachin panyal. Kuyi pir piatatena. Aliw. Kaka pinnum ay distraction. Ay temporary. Ya yin le badai kodir. Kodir mane na tewe video mane koi dir e bul. Quran jam wer nyalej ko koi dir bul ka weke. Because people they wer nyalej lumki nothing. But a bulti yen ka woy. What is that? Yeah, you can. Me are pure pet. But where in the lake? Kin ka tonka na yen. So we need to figure out today. Piondu tono. Yes, I know kai tear can walk. En ke ke ne chie chukur to chi lwe ku le jong ra che ben ku ke ka koi ka che ke chum. So anon koi ke tene pinno mitene alui. Ku cha ka wo ya ku jela koi ko we ka bun ko. Ke koi ke ai ben. Bi yin blui problem. Jamanon yen ye chukur to lui problem.
na chi bo ya ke jok himself wala ko ken lui kan ye ke jok himself ke bo ku lui in terrorize jok himself doesn't have to be Satan but ko ken lui kan ye anong agents spirits you know na chi ko je ka spirits spirit I thori de ken ko ken ye you know nong rani chol ngadi I told Martin Luther ene ke ran won ngadi gain catholico ko won che ngadi lum ben ku le brane ben be catholic ku we den yen ke we te gun ran to nyale ta ko kai ko we were nyale che interpret pet ka yen go coach against catholic ku yen ka chene protestant ben be ku yen ke ti chene kanisa bo po jal protestant jel ben baitin ku ken yale ke yinen riere because now why catholic what they edi kirani were nyale bible ye ke pin bi ko ni bible akirani ye token ye na ke pe ye ne priest en ke token bible yin ben bar ku kwenela kwa chi yilu interpret ku jel ko Martin Luther e betor tong diterot below e reta yo chapin tong diterot below ye di ka mi England ku ngu tong diteret but ko ja ben be ene ke ine ting mane mana de ka kanong protestant ku kanong catholic ku protestant e ke jalbele te jalbe nan ko ken kok and so Martin Luther alwela kanong kule towen atopande aku kanong kedi jel woloy pin you know basement non ke kan kwar basement go lo basement go lo yo ke chatten himself jok jara wi jugur ku kedi te jara wi ku kajal kan kwem go ting go lelo ye yin joko ku ti bab le nanye that with the can benpin so spirits I read kan koch kache ke tinga I read kan koy kan yalech so kor barriere yede kuna barriere ke werin yalech betoken yin ba koy no werin yalech agona bi jok lwele le ka chini ale lwele le kun yale chini ale lwele le yale chube ari kuna yeran chiget wane jok ku chi jok chi la toy koch chi manon yen ke la ben ku bi ngadi be kongnam manon yen ke la ben nong ye chukerto chi ye chukerto chi ka be handle wed den yale yen ke te den ben wo rier yotin rin ke ye chukerto bible so dun ku bible lum ke tin kor ku dun ku were ne ale lum ke tin kor ke ka chin ku kon wok wede ne ale yen ke rier yen ke miet de pi de we yen ke wo kon ni chandai so condition the piondu today yen ka kor bajal ting na yeran to piondu ci parasai ku yin ci ne ale gam or because anon ke chiralo inong in golwe lan ci ber kor ne ale kor baduk akor bara duon ne ale ayak
Achin ke leo beleo nongi. E were ni ale ka luel. But a core bachom pionduich. But Nyale himself yene ka bachol pionduich. Kuyen yene ka bibe kony. Yene Nyale himself yene ka bibe kony. Kuyene ka bewede abi charir ni pio. Chana ye Bible ye lwele kito yipio. Yene ke ben be yitok. Kwale banyi. Na era ani ya cursing all the time by Allah de tato ku ben ku man ko ku yin loy karaj. Yin tiel. Ke kaka. Incho ko nyar. Ku yi jam dunin jam tato ku ben. A jam karaj. Ke kene alwel Bible alwel ka bobe yipio. Kuyene ke ti to piondutin ku ke kai ke piod lwel ke tene. Because ke pione aken weden yalegam. Ke pione aken weden yalegam. Ku weden yalecheleo. Ke piondu ato ke piod kene ke diak. And Ayak, I have been there. But I thank God that en chinyale chichechol piondiech. But ka ter ke no kochato. But ichin ke leuka. Kan ke bene nong nyalech. Ku kriye che bene bijali yenwe. Nyalech ewa bukony. Ewa nyud that bu chenga piad wude. Ewa nyud buru niar wude. Ewa kony. Na ento piot kwa yi. Aka kwa edik. Ewa kony. Kuyin rane yenyi by their fruits. So we parabole yene ke karba bichir. Anada ka weden nyalech. Akor beto piot kwa yi. Ko bichil ne piot kwa yi. Ichom ne piot kwa yi. Kurane ben. Achiran pen nyalech. Achiran reich nyalech. Ran reich nyalech la leo. And so mita kai kwa. Kajui kwa ke kajui lo irut nong wok. Panda ku ka lo irut. Ya nong ije spiritual warfare. But God buru duon nyalech. God buru duon nyalech. Yene ke tiam ben wo tiam. Ochi betiam a wo. Ochi betiam ka luel nge kwa lo nge. O betiam ke yen nyale luel. O betiam a truth. Ku o betiam ke yen nyale luel. Ku ke yen nyale luel. Yene ke dik. But ke ku lo inum da. Achela twing. When chola twing, it's just they are painful process. So ke kene yene ke bayan chan babicher kene we ke mita kaikwa na nong ke chirot ping ke we do ke nyale chale kuna nong ke chirot ping a pet ke we tie ke nyale ba we jwa kuna nong ke changai jatine dewe nyale wunda tie ya ti ba pal kacha ko beke ye kre pionde be jwa wek chinale che chilwel ku lwel ko wer nyale ping ku nyika alwel ka etie so wo kor tie no ku wer nyale ping bo watie so wan be ko chitena
we mi ta kai ko wa bo nim gorpin wa bin yalin da bu dua lech bo kon be ke welka chap chu ping ne mana de ko we de yin ke kor bi chum pyot ko yin ne le jen ke chum ma cha yak kwa che rande yin ne le jen ka kor bo we de chum pyot piondu ku piondi gamku cha ko kon wok ke pyot kon ka wo kon ko were ne le ping gur ko woni ping ne le ping long da ne chode to ngin baba una tie ko dorin ja do ale baba yakoba ne ke wel piet kun ka baba inti ku yin bandit ke pyot kon ka inti ku yin ka bo kon baba wel ku yin ke bo on baka belewa yin ke bo won ba wa bele truth yin ke bo wa bele understanding of the truth kai pio no walk baba anong ran walk to ke pio rier ran walk ke to ka chen ke kor be ni bandit baba yin ka nong rier yin yakoba nyalendit kai pio ne cake yin go pio kai ne wogon alo ko wongot ko ko rach ku toy wo wantong di yechu kerto be to ne wok gorani ya gam o cheto ku nang pira ter ko che nyale chol ko che wendu gam ku chol ke ne piot ke ni baba kai pio ne cake pala ke kare ken pala wa kare kwa bana piot kwa yi baragap pandu baragap your kingdom baba come let your kingdom come wa be nyuot po be kon baba wa be miet boriane yin kaka baba chakati nerin ka un ku wa ku jong di lejek amen. All right. Piatarit, mita kaiko koi diang ka we ka ben ke chagao, but you can either watch the video or share the video. But wabijal ko chitane nerin ka un kuwa kujong dila jek piat. Bye bye.